Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Njengoba-ke isizwe sonke samaZulu noma izwe lonke-ke laseNingizimu Afrika lizilile emva kokwedlula-ke yentandokazi-ke yomculi ikakhulukazi nje-ke lapha komculi kaMaskandi obekade-ke ethandwa ngabalandeli bakaMaskandi kanjalo-ke ikakhulukazi-ke futhi-ke nabokazi obekade-ke baphethe kahle futhi inkosi yamagcokama uSicebe umfokadlamini udlule-ke engozini-ke yemonto ngesonto-ke ledlule lapho-ke khona bekade-ke libangise kweminye-ke yemicimbi la bekubungaza khona-ke abesifazane ngomhla ka-9 ku-August kwephezulu. Abaculi-ke balokhu-ke betheleke njalo lapha-ke eMsinga kube wayo inkosi yamagcokama beyokhalisana kanye nomndeni futhi-ke beyozwisisa kahle ukuthi nembala ingabe-ke kwenzakaleni nakube-ke besazi isitori ukuthi kulimala engozini yemonto kodwa-ke lokho kulusiko ukuthi-ke umuntu kahamba ayobhonga emswaneni la khona-ke nje kuphangaleleke khona-ke omunye eyotshengisa kumndeni ukuthi-ke nembala njeke lokhu okubehlele kwehlela-ke noma kubani. Abanye-ke babaculi bekade-ke befikile kosuku namhlanje abanye-ke beletheke izipho bephaka imndeni abanye-ke baziveza abanye-ke baziveza izipho okubalekile njengoba bekade kufike kuveleke abaculi-ke namhlanje njeke lapha-ke nokwenzeka abantu abaningi banaka ingathi isikhathi-ke igcokama elisha lizokhuluma-ke nomndeni obukade-ke ukhona ubalalele bezokhalisana lehlulekile ukukhuluma igcokama elisha laze lacela labe likade-ke lihamba nabo ukuthi-ke mabakhulume lona-ke alinawo amandla ukuthi-ke likhulume libonakala liciphizele izinyembezi njengoba yakwaziyo ukuthi-ke igcokama elisha noSicebe bekade-ke besemkhankasweni noma-ke bekade-ke bese njeke lapha-ke bakithi-ke bephezu kwengoma bekade-ke bezoyikhipha ndawonye nokwabonakala-ke futhi ngalesikhathi kuSicebe egcina ukuphosta kuFacebook waphosta-ke isithombe sakhe negcokama elisha lapho okuvele khona ukuthi-ke bekade-ke behlela ukukhipha-ke ingoma-ke yabo behamba-ke bobabili igcokama elisha libe-ke selihluleka liciphiza-ke izinyembezi nokwenzeka abantu abaningi baphatheka kabi babona futhi-ke nokubaluleka kokukhamfathana nokukhalisana uma ngabe komunye nomunye ehlele komshophi kofana nalona njeke lapha-ke inkosi yamagcokama iyadlula-ke emhlabeni ihamba-ke gidangomayo elinye-ke lawo nalo-ke lahlulela-ke esibhedlela emva kokuthi-ke yena uSicebe ehluleleke endaweni-ke yesigameko kanti-ke ababili abalimala-ke kanye nayo inkosi yamagcokama basesibhedlela namhlanje omunye-ke wabo kuthiwa kugula kanti-ke nje lapha kwalimala kanzima kanti omunye engazi ukuthi kuzoba ngozi makhaza ngekudala thethazela ukuthi kokungenani bamane-ke baphume bahambe bawubona imindeni yabo nakuba-ke sekwenzekile kulaba-ke ababili akusekho sesingakuvimba kodwa-ke abaculi balokhu-ke betheleke njalo bezofela futhi-ke sekucacile njengoba-ke nabososhini bamatekisi bekhipheke amatekisi inhlaka zonke becela-ke abalandeli ukuba-ke mabahambe beyofihla-ke inkosi yamagcokama lona-ke uSicebe wakwaDlamini obekade ethandwa kakhulu eNingizimu Afrika indlunkulu nayo-ke sekuvelile ukuthi-ke ngeyintatha zakusasa ngomhlomunye beyothumela-ke njeke lapha-ke izipho eziyohamba-ke ziyofika kubo-ke kwaDlamini kanjalo nasemachunwini nokuyilapho-ke njeke lapha-ke kwadlula-ke khona-ke na njeke gidangoma lakhe-ke uSicebe bazobe-ke behamba-ke nenkosi yakwaZondi ihamba-ke nenkosi njeke lapha-ke bakithi-ke nomengameli kwamabhinca ungiswe emchunu uMr Cashouty uzobe khona naye nansi ividiyo egcokama elisha ikwaSicebe. Uma sizingane omunye umntwana esemukile noma esedliwe ingwe emfuleni asazi ukuchaza sithini masibuye ekhaya sithe kodwa siphathe asize nabantu abadala ukuyibona ngoba abangakwazi ukukhuluma kube nesibindi sichaza ngoba thina sibafishane obaba Gabisa abalungu eParliament ubaba uMaphisa kanye namakholo abafowethu ayanda dance ibona bazokwazi ukukhuluma ngoba bakuphiwe futhi lokho futhi baphethe abantu bawona abantu thina bese ubhukuda mfowethu shekisela izibili sazi sithini singane nathi. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.